to velika tajna, velike su, imaju kreaciju igrača sa loptom u bekovima, to je jedna dimenzija, vrlo su fizikalni i idu jako na skoku napadu, moramo da kontrolišemo to kako ne bi imali druge šanse u napadu. Da, dobro znamo jedan drugo, što kažeš kad 4 godine slušaš jednog čoveka, verovatno mu znaš i navike i filozofiju, mislim to je sve manje više jasno, sad je pitanje kako to možeš da preneseš na neke druge činioce, na igrače, ali mislim definitivno Mirko je ozbiljan trener i to po meni sigurno zaslužuje šansu, kako god to bilo, da li u Partizanu, da li u nekoj dobroj sredini, ja sam siguran da on može da pravi dobar posao. Ne samo kao trener, nego i kao vaspitač, psiholog, motivator, sve u jednom. Koji je pokušao juče, ima malo još te neke probleme, ali i njegov kako se zove, dolazak ili igra, bit će vrlo brzo u ekipi i u konkurenciji. Pa dobro, i on zna da ja ne pričam sa drugim trenerima uopšte, niti na dan, ni sa kim ne pričam na dan utakmice. I on to zna isto vrlo dobro, zna isto koliko njemu dobro želim i njegove familiji. I kao što sam i rekao, ja sam siguran da on zaslužuje dobru šansu, jer je vrhunski trener i čovjek. Pa dobro, imali smo trening, dobar je trening bio, koji ne mora da znači da će bude i dobra utakmica. I tako smo imali dobar trening i pred Barcelonu, pa smo malo onako labavo krenuli. Imamo još i dalje na dan utakmice odluku, či imamo neke, u onom prvom momentu se malo možda i prenaglasila njegova povreda, mislim da nije to tolike velike prirode i on će biti sigurno u konkurenciji za tim, vidjet ćemo da li i koliko, ali sigurno da je ipak drugačija slika i kad imamo njegov tim. Što se tiče Dobrić propušta, ima tu povredu leđa koja isto ide prilično dobro, manje mu je bol, ali sigurno neće biti u derbiju. Plavšić je isto van tima, koga sam još svi Grem će biti, treniruje normalno zadnja 2 treninga, tako da